kung inula pa ulanaw teo damchet ding nung lamening nung luhimo ding zong ong thay nga pasiani ang kep na le no te thunget sak na teng to na jidamin na oming igam ilay khanto na ding na maipan khop na abesa kum nga singa tel ching na ina te hangina tang mi ding na no tang ding nung ter hangina na tampi ta kisema no inong panpi na te to khanto na ikhwai tu ya oma ilampi te imeding ituiding te kisema to ating mabanzom ding na kalson na le tu na ikhwai itu ya anek tu don nun tang nom na ding tu kum kalson na ding to cintun kum ngai na no mon na to menong pia ke kalson na tulai ta kina igam boy na hangin ha gal kap te na ilot do teng ikumpi anate ung tengin kalson ay hangin na nula pa ulanaw te o lung ke kay ni mapang ni kalson ni izogam izolay zun khom lai ding hi hang igam ilaya ding na mapang ding hi hang i te na bang to kalson ding hi nga gam lelaya ding na imaban omte zum ding izo mi vai imenam vai igam vai te zum lai ding hi hang toy jangena no te tha kisama athakina thasan khom ni athakina mapang khom ni igam ileite zon khom ni leitung bopia zomi te kipum khatena igam ilei zon le hang izogam izole I theina to kalsan khom zon khom le hang hun khani jangena isun mang izan mangte ongtang tun dinga imaban te pen tuna lam kala omlai I jang iton tunga igwal zo dongena mapang dingena thang pian han thoning kalson ni jidam takina na sem khom ni la nom na chiada pasien ni no te thu phang pya hen la ibyak pasien kenga thunget na le imina mari han jam na to khang no te hitale memal khachia de na I khang ituya ding I khoi ituya ding kalson na sem khom ni china ong han thon na to ong no setting memal khachia to pai na thu phang pya hena igam ilei izogam izolei te ong tang hen la ide bang isun mang izan mang te amalang tung na ding to pan ngom pi ta hen